Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vha thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belren News. Mafhungo ngarotshidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U sala zwiḽiwa awara tharu phanḓa musi muthu a sathu eḓela zwi khwinisa mutsiko wa malofha. Vhorasaintsi vha ri vhowana uri mbuyelo khulwane ndi u engedza tshifhinga tsha u ḓidzima zwiḽiwa vhusiku hoṱhe, zwine zwi khwinisa mutakalo wa mbilu na u langa swigiri ya malofha. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Northwestern University yo anḓadzwa kha dzhenala ya Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Vhunzhi ha matshudeni vha re kha zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha vha khou ḽiwa nga vhulodu. Izwi ndi u ya nga ngudo yo itwaho kha matshudeni vha ḽa Amerika vha ṱoḓa u hovhelela zwigidi zwa 45. Tsedzuluso yo ḓitika nga data u bva kha matshudeni vha miṅwaha ya vhukati ya 18 na 24 u ya nga mawanwa. Matshudeni vha phesenthe dza 13 vho vhiga uri vha shumisa nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi lwa awara dza 60 nga vhege. Ngudo yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Cincinnati yo gandiswa kha Journal of American College Health. A khou guma nga u rali mafhungo nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri pfulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.